Mateo capítulo 7 verso 21 al 23. Man masanilo eb mamin wahaw si ayin okul cham asatkan asane eb chi iken yochwan komam aisatkan tu asane eb tu okok awal yet hay hun kual tu shiwil eb alon ayin ashkati mamin wahaw kawal mas on ek halon el akane yetok ekbe mas hion el espíritu yo yin el anima yetok kapas ekbe shiwil milagro mas el huneni shimi eb palta hichan yun intawi ayeb ashkati am kalbay mas eswoktarne el hunelok elanek kal inkatan yutol asanek kal yoptakil mas el eyuneni kinchi intawo bayeb.